अहानबदा मरुइबा पाउ त्रोंगलाउबिदा बोम पोखाई हंदुना पिकलिबा अंगांगनी हाटपदा चेनबा की यूकेएनए गी कदर अमा नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA ना फाखरे अथौबसिंगना थवाई फाउबकतुना थमलंबसिंग तुंगी मिरोल ना ngakतुना थमसि हाइना चीफ मिनिस्टर 𝐋𝐢𝐯𝐞 फोंदोक्रे अमदी चामगा कुंश्रा मंगारक सुबा अथौबसिंगी निंगसिंग नुमित पालन मणिपुर अमदी मणिपुर की मपानदा तोंगान तोंगानबा ऑर्गेनाइजेशन क्लब CSW स्कूल अमदी कॉलेज नचिंगबा मफमसिंगा मपुंग फाना पांथोकनख्रे पाउमिदेंग ताबिरिब सिंगबु सुरबला माइरेंबमना तराम नोकचरी हौजिक मियामदा पाउमुचा खाइना पिजरी त्रोंगलाउबिदा बोम पोखाई हंदुना पिकलिबा अंगांगनी हाटपदा चेनबा यूकेएनए गी कद्रा अमा नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA ना फाखरे बिसुपुर डिस्ट्रिक्ट की त्रोंगलाउबिदा अहिंगदम बोम कापसिंदुना पिकलिबा मचिन मनाव अनि हाटखिबा अमदी अपोपिना तमथीना सोखनखिबा थौदोक्ता चेनबा यूकेएनए गी कद्रा अमा फारे हाइरी NIA ना फगतुना नुमितरानी गी रिमांड लौख्रबा मियोय अदु एस पलाल थदौनी हाइरी महांग यूकेएनए गी फाइनेंस सेक्रेटरी हाइरी अथौबसिंगना थवाई फाउबकतुना थमलंबसिंग तुंगी मिरोल ना ngakतुना थमसि हाइना चीफ मिनिस्टर 𝐻𝐢𝐯𝐸 फोंदोक्रे वफम असि मणिपुर लेंगाकना मपुंग ओइना सिंदुना स्कूल लैबा हिटम यैचम पाता पांगथोकिबा चामगा कुंट्रा मंगारक सुबा अथौबसिंगी निंगसिंग नुमित पालन थौरमगा मरी लेंदना फोंदोकिबनी चीफ मिनिस्टर मखाताना फोंदोकिबदा मणिपुरी खुदिंगमकना अखोइगी लमदम असि हिरम खुदिंगदा मंगजिन थानबा होनमिनसि अमदी कथोपगा लोइनना इपाइपु सिंगना थवाई फाउबकतुना थमलमलिबा खुदिंगमक ngakतुना थमनबा होनमिनसि लमदम असिगे अपुनबगी सक्तमदा सिंगनरकपा पॉलिटिकल की खुदोंग चाबा लौनबा होनरकपा अमदी पुवारी सेमनबा होनरकपा खुदिंगमक वखल ताना अगस्त की तांग 18 मतमदुगी 1891 दा ब्रिटिश की मथक्ता अदुम्बा फारसी तौदना की नोंगाख्रबा अदुम्बा लाइवख्रबा कोई अहलसिंदुगी निंजिंबा नुमिनि थमजगे मखोइना पिबिरंबसी अदुगी मते नसिगी मिरोना सिंथानिंगाय होय मतमदुगी कोई लाइव ओइख्रबा अहलसिंग हाइजबताय ब्रिटिश का लान थेंगनगिबा दुदसु पृथ्वीदा माइथीबा लेतबा दुगुंबा लेबाक अदुगी चावरबा किंगडम दुगी लामी सिंगा पिख्रबा इरमदम सिंगी अल्लमन सिंगना माइथीगनी खंगना थवाइना पोथा होइदना मरेबाक मजाती कन्नी खलंबगी वाखलुनी गसिगी मिरोलना निजंगम थ्रीबसी मतमदुगी अहनसिंगा लाइवग्रबा मणिपुर ताक कयादा कलंबा अदुबा अहनसिंग हाइजबताय अवाना सही तरेत पाइसनदुना सही तरेत खुदापगी थोदोक थोकिबा अवासिंगु तांथोकिबा पुनमक मणिपुर से टेक कायदना मनिंग मखा तंबा लेबाक अमोइना लेहुनबा मसी मिरोलना फंगिबा नुंगाइबा
Irengbam Manipuri geographical boundary mangakna thamamisi matamdugi ahansingani matamdugi ahansingna jati bijati khaide sing tam khaide punawak konjalakanda amat tawina punjalaga Manipusi thengkhang kayada maning makha tambaleba ama ki izat adu malen dangakna ba order 1891 ki mapan tang ji bungda farsi tawga hati budu pegi Zubraj ticket rajit amadi thangal generally manglam satagi Manipur ki itihas da Manipur kalendara lakhiba singsi tohan da Manipur da khunda binari ba tanglu khudi mangna Manipur ga agala rajniti ki khudum chaba khara lawna ba masa ki khudum chaba lawna ba maramrakta Manipur to khaina tahaning bagi wa hege ngang ba yawasi masi yam laibak thibani masi tawidabani haini thamjage 2023 May ki tang ahumdagi thokiba irang aduna Irengbam Manipur asida hangiba seitheng asi amukta Manipur ki itihas da hangidaba seitheng amani kalu amaga unaba yadaba kalu amaga sangnaba yadaba jati bijati leitana dharma ki khenaba leitana se kalugi party asida satharai batabo sing asi Irengbam sigi asi vote ki matam sunate vote thada haiba sunate masi punjanna thamamna ba na lawriba thoganga doi amukna na akan party ki level da ti yaudana basagi ai kariguma ma thosu yare lebaksi punna nusi janana thamamna kaya unadra jidi bamdasu satna the party ki thobu singa Manipur ki apun masaktam ngakna ba honari masi rajniti ki kudum saba lawa kaude Manipur kaiduna musinmani Manipur thugaina bo hona basingi mayokta lepminarasi haina amuko gi president S Sanjoyna fongdokre wafamasi amuko amadi Thangmaiban United Club kapun sinduna Thangmaiban chairau singda pangthokiba athobo singi ningsing numit palan thoramda fongdokibani mahakna makhatan haikibda Anglo Manipur war da athobo singbu maral kya pisinduna fangsi tawduna hatki madupuna ma ekhoi na yaba ngamloi kanagumba amagi makhada ekhoi na hingba pamde haibadu matamadugi athobo singna ulamkhibani maraiba ki dama athobo singna thawai pamudana tungi mirol gi khanduna leibak ngaklamkhibani haibu wafam sing thamki kanagi makhada ekhoi na pikha polaga leiba pamde habase matamdugi ahlama singna pak chorba shakti leraba kujukulai paraba training leraba adum loba sing ado ekhoi gi mioi kujok khara khatu oigaso iranu ireba ase kandaba yate kanagi makhada su leiba pamde marum aduna ekhoi shiba mi sangam thudukna ekhoi hingbare na ekhoi gi iram ngakne maru oi habigi wakhalan aduda thengnakiba lani aduna nampuda British na Manipur adu 1891 lo sankre athoba kaya exile mapalamda loilam thakre Andaman Nicobar athoba kaya na kasum jang thamkre athoba kaya na phasi ki sagai sakta apai maran sije laga hatkre aduna masiguba thogdou singa se kari gi damakta aikoi na nising libano am nising loidabai maram kari gi no maram di aikoi gi ipa ipu singa aduna kanagi makhada leibo pamde ngasigi miron na su aikoi gi ngasina lebliba aikoi na su wangliba aikoi na su kanagi makhada minai oina loilam sandukko singi lisa sajat ase aikoi mute minai ase miam praja asuki matik wali naili tuali maram aduna 1904 gi aham nupilan thoki bani 1939 gi ani subu nupilan thoki bani aduna maram oidana British ki loilam sasan aikoi kanana su aphabo oide tarano okte aduna maram ekada aduna ba aikoi gi macha masu chadana da aikoi na ngasi su letna ning tamba bangloina aikoi iromdum ireiba izati ase ngaksabu khunai ase kanjaba aikoi iramda ireiba ase tuhonnabu honorigo maiki khudingi sapu khudimak ngasi mirona kaudana ba kaubumju thokte thona hanbam thokte aikoi iramdum ireiba ase aikoi na kanba matum aikoi amat toina sumjinnaraga khunai ase ngakko matam oi habase ipa ipusna piramba itihas ki lengdraba thonggo wato singaduna hena mai lahan bangloina ngasi ase makhoi masa masu oiriba aikoina laikhidraba layoi khraba athobi ya punabaki mafamda ikain kunaboloina kokno naboloina aikoi angamba haira khakatuna aikoina
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯧꯕꯤꯃꯟ ꯈꯪꯕ ꯎꯠꯄ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯆꯥ ꯃꯁꯨ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯏꯔꯝꯗꯝ ꯏꯔꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯦ ꯑꯐꯕ ꯑꯑꯣꯟꯕ ꯃꯤꯑꯣꯠ ꯃꯤꯅꯩ ꯂꯩꯇꯕ ꯀꯅꯥꯒꯤ ꯃꯅꯤꯡ ꯃꯈꯥ ꯇꯝꯅ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕु ꯇꯣꯠꯄꯤꯕ ꯅꯍꯦꯠꯄꯤꯕ ꯑꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯔꯝꯗꯝ ꯏꯔꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤ ꯀꯟꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯔꯝꯗꯝ ꯏꯔꯩꯕꯥꯛꯁꯦ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯃꯈꯥꯗ ꯊꯨꯒꯥꯏꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯛꯄ ꯃꯆꯦꯠ ꯃꯆꯦꯠ ꯊꯣꯛꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒ ꯁꯔꯧ ꯂꯥꯟ ꯁꯤꯜꯂꯛꯂꯤꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ ꯂꯦꯞꯄꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯆꯦꯠꯄ ꯐꯤꯔꯦꯞ ꯂꯦꯞꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯂꯕ ꯏꯆꯝ ꯆꯝꯕ ꯃꯥꯟꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯥꯔꯊ ꯂꯩꯕ 13 ꯑꯥꯒꯁ 1891ꯒꯤ ꯑꯊꯧꯕꯁꯤꯡꯕꯨ ꯅꯝꯐꯨꯗ ꯃꯔꯥꯟ ꯄꯤꯔꯒ ꯐꯥꯁꯤꯒꯤ ꯁꯥꯒꯥꯏꯗ ꯍꯥꯠꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯔꯝꯗꯝ ꯏꯔꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯛꯄꯒꯤ ꯊꯧꯑꯣꯡꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯂꯦꯞꯄ ꯂꯩꯇ ꯆꯪꯁꯤꯟꯖꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯆꯪꯁꯤꯟꯗꯨꯅꯁꯨ ꯂꯥꯛꯂꯤ ꯑꯃꯨꯛꯄꯨ ꯑꯃꯗꯤ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯅ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯇꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯩꯖꯔꯤꯕꯁꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯏꯔꯝꯗꯝ ꯏꯔꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯦ ꯃꯇꯝ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯏꯁꯨꯁꯤꯡ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯋꯥꯊꯣꯛꯁꯤꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯥꯛꯆꯒꯅꯤ ꯀꯟꯖꯒꯅꯤ Patriots Day ga mari leinana Thongju Women's Convention pangthokhrei Thongju Block Mahila Congress Committee amadi Thongju Block Congress Committee na khutsamnaduna MPCC gi member oiriba Seram Leken gi yumda pangthokiba thauramadu Seram Leken na Paumi Singha unabamada Manipur da leiriba mipum khudima ki hak sing miyanta singna laukhraga aikhoi gi saktam di tapna kaikhragani maramaduna NRC hana pangthoklaba matung census pangthokpiyo haibasi miyam gi apambani adubu pali balengak na tasinadana leiri haibu wafam phongdurakli mahak Makhatana hai Manipur kanba matamda illegal immigrants sing khandoko mathau tai adubu haidi bathabak asi panli balenga asidagidi thajaba thamdre hauze panli balema asidi administrative amadi geographical separation tawduna laikre maramaduna lakliba election asida anauba Manipur gi khanba itang thongna lepkadaba lengak ama semba mathau tai haiba wafam thamki Shibam nabam khangdani hingrine ba karigino khoi saunaraba naha mayam do madu lamjau de thorak paneba karigi thori ino maramdi mantri mandol gi macha masu singna nungai na foreign country da like tamhanba lavish lifestyle club achau da party to khaidana nungai na os atang ba car Lamborghini thodana Rolls Royce thodana mukhai na nikhai dana leibneba mantri mandol gi nupi singsina atang ba phiron huje na haibu so tawdana nungai ba lifestyle ju utman ba somna micham praja sing bi ha ka maga noma gi chara tan ba da mi lu pirang sintha ba du mayam da khoisau na rakpa thabak lau ba da corruption torakpa niyom chumna masa gi merit ta thabak khanbi rakta ba paisa da corruption da phuri khaw da gi satok thabak torakpa hojik su pradhan member phuri khaw de lau thoga yang ap bidai ne warau bigano phuri khaw de gi thora ba pradhan member singju phuri khaw de thora ba pradhan member hai je khaini noi ba dawna noi ra adabni ha je kaw bigano khaini noi ba dawna masi amtum clearly khambu okanda koi indigenous population Manipur da hana khunda ga leminari sigi koi masi muanna shanti leina pusala hin lengak sidagi bi koi thaja thamdre ji leba lengak se kari haina tawino administrative amadi akoi gi geographical separation tawa lai thokre ko samna haibada chief minister Meitei ama adagi Nagani deputy CM ama Kuki gi deputy CM ama smai to cabinet formation da power akoi ethnic based organ ethnicity the based organ CM lai aduna samna haibada leiribu BJP lenga chidi Manipur thubai bi achau factor ama ni aro major da ama yawe haisa but it is very clear ani hoi to this ke na akoi gi pandam di lenga chi sindukpa BJP gi lenga chi mutakhiba aduga anauba lenga ama miyami khanba secularism to based over democracy to based over aduga Manipur gi da khanba aduga lenga ama Congress party na luchingba nathari Congress yawa aduga lenga kam Alhaz MD Alimuddin former Chief Minister Memorial Public Charitable Trust na susinduna mamaleba kidamaka thawaina pontha pikraba athobu singi nimit palan thoram ngasi lilong turel ahan bida leiba leikidraba ex Chief Minister Alimuddin ge yumda pangthokre matam kuina mamaleba ningba athobu singbu ningsingbagi palan tawhandana lakpadagi Manipurna ahan by statewood fanglaba matungda lamdamasigi ahan Chief Minister oikiba ex Chief Minister Alimuddin na athingba kayabu
ꯇꯨꯡꯑꯣꯏꯅꯗꯨꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯑꯊꯧꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯄꯥꯂꯟ ꯇꯧꯈꯤꯕꯕꯨ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯕꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯚ.ꯇꯤ.ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯖꯤ ꯊꯪꯒꯥꯜ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯑꯦꯛꯁ ꯆꯤꯞ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯂꯤꯃꯨꯗꯤꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕ ꯑꯦꯛꯁ MP ꯌꯨꯝꯅꯥꯝ ꯌꯥꯏꯃꯒꯤ ꯐꯣꯇꯣꯗ ꯂꯩꯁꯨ ꯀꯠꯇꯨꯅ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯕ ꯎꯠꯈꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯐꯣꯔꯃꯔ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ 𝐂.ꯖꯣꯏ ꯆꯤꯞ ꯒꯦꯁ ꯐꯣꯔꯃꯔ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯜꯍꯥꯖ M.D. ꯑꯂꯥꯎꯗꯤꯟ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠ MPTC ꯄꯥꯡꯒꯩꯒꯤ ꯑꯦꯁꯤꯁꯇꯦꯟꯠ ꯗꯤꯔꯦꯛꯇꯔ ꯑꯜꯍꯥꯖ M.D. ꯑꯕꯨꯜ ꯀꯂꯝ MPS स्पेशल गेस्ट लिलोंग थौबाल म्युनिसिपल काउंसिल की केयरटेकर चेयरपर्सन मिस्ट्रेस इबेमचा मोरांग कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर रहेजुद्दीन शेख डायरेक्टरेट ऑफ आयुष लंफेल की जॉइंट डायरेक्टर डॉक्टर नाजिया हसन नोने की SDO BDO MD जुबेर रहमान वाटर रिसोर्सेस एंड फिशरी डिपार्टमेंट की जॉइंट सेक्रेटरी MD इस्मात खान अमदी रिटायर्ड लाइब्रेरियन अल्हाज MD सैयद अहमद न गेस्ट ऑफ ऑनर सिंह ओइना सरुक याखी मणिपुर दा हजिक लेरिबा थंगाल जनरल अमसुंग ꯚ.ꯇꯤ.ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯖꯤ ꯃꯣꯡꯐꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯥꯟ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯌꯨ ꯂꯤꯛ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ R.K. ꯃꯣꯗꯨꯁꯅꯥ ꯍꯣꯏꯒꯤ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤꯅ ꯁꯨꯝ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯈꯔ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯅꯥꯏ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯠꯄ ꯅꯠꯇꯅ ꯀꯅꯥꯝꯇꯅ ꯐꯣꯡꯅ ꯃꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯠꯄ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯂꯩꯔꯝꯗꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯐꯕꯗꯒꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯏ 1992ꯗ ꯃꯍꯃꯗ ꯑꯂꯤꯃꯨꯗꯤꯟꯅ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ मांगना लुसिंगबा चीफ मिनिस्टर ओइबा यूनाइटेड लेजिस्लेचर फंड की गवर्नमेंट दुना हारिबा 13 अगस्त से मसैद महांगना 13 अगस्त हारिबा नुमित से मसी छुट्टी लाथोगा लई कटखी लई कटपगी थौरांग दो मधु तौरब कांदा मधु की भारत की होम मिनिस्टर ना अखोई हारिबा अखोई डी.के.एनर्जी थंगाल जनरल अदुगा मणिपुर की अथौबसिंगी मोहम्मद लैसु कतना मधु अखोई करी हाइनी लैसु कटपगी थौरम पांथोकपदु यारोय हेनु थेंगी अखोई मयाम पुना मंग तारी बदुनी अरु आई मक्ति मदम दाइन काबसे 1974 दा काबनी मधु 72 गी अगस्त की तांग तरम दोइदनी अदुगा डिटेल मधुगी सेंदुदी आई मक्ति उबनते अदुबो अखोइना लोइना बदा अखोइना असी अथौब टी.के.एनर्जी थंगाल जनरल मणिपुर की अथौब मयाम अखोइना इराद पूजा तौबदा थौरम मसिबु हौदोमिबा मोहम्मद अलीमुद्दीन अमसुंग नुमित अदुदा अखोइ फंक्शन द प्रेसाइड तौगिबा YI मसिंग अखोइ मतमरुगी आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर मोइन खुथेंगना वारी साबदा अखोइ मंगोंद मतमदुगी गवर्नर सी कनोने B.K. नेहरू ने अदुगा चीफ मिनिस्टर चीफ सेक्रेटरी ना कृष्णराटी ने अदुगा मतमदुगी DGP नते IGP मणिपुर सी मतमदुदा IGP इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हमना अदुगी पुरमे मरुगी IGP दुना मदन गोपाल ने अदुगा डिप्टी कमिश्नर मतमदुदा अखोगी हेलम चौधरी ने हारिबा अखोगी फंक्शन नसी तौनो बखनरपदा भारत के होम मिनिस्ट्री लगी DG अमसुंग चीफ सेक्रेटरी ना अखोगी मसी तौगुनु हाइबदा याददना अखोगी टेलीग्राम थारकपदुदा मयाम हाइनरिबा अखोगी ओजा याइमना टेलीग्राम दु पुलागा टेलीग्राम दु मोइना DG गा चीफ सेक्रेटरी ने पीबा कांदा याइमना अलीमुद्दीन दो पहलगा अदगी या अलीमुद्दीन मधु अखोगी मुन्न येगा सुरसु नैसलगा आदा स्टेज थादगी याइदना अदुमाइना मोइना अथिंग बदु तन बखनरगे मधुदा अखोगी DG गा चीफ सेक्रेटरी ना हाय अलीमुद्दीन दा यारगदी तपीदमना फै मरमदी मसिदी मोंगफमनी मोंगफमदा सरकार अनुभव लाखदा मोंगफमदा चीफ मिनिस्टर लेबागी मखों से पाइसे पोमंगोनी आइना हाय आइना अलीमुद्दीन हाय आई इपाई मा मनगी मोंगफमदा
Mapalamdasu Mapung Fana Pangtok Nikibiki Sarukam Oina Karnataka Meitei Association KMA Nasu Palanthoram Pangtokre honoring the Patriots renewing our commitment towards a peaceful and united Manipur Haiba Team da Pangtokiba Thoramaduda Irom Chanu Sarmila Iron Lady of Manipur Rajesh AMIFS Liaison Officer Government of Manipur Amadi Tongan Tonganba Manipur Dagi Lakpa Community Representative Kiana Sarukyaki Thoramaduda Meitei Pangal Tangkul Rongmai Anal Jelerong Mau Paumai Tarao Amadi Atai Frukyagi Mihut Singh Sarukyaki I have discovered there is no partition in religion, there is no partition in casteism, there is no partition in any kind of background, and they are just focused on one voice, and that is the youth voice. Youth ki voice to punala pamatam dane mina mai pai along koi isu Manipur di safe Manipur se. I believe, I have a strong belief that it's going to be very successful this time, and that is the reason why that is the very reason. And Government of Manipur and IIT Madras Asinduna 15 days residential training program ama pangthokadari IIT Madras ta semiconductor surface mount technology haiba hiramda pangthokadari ba training asida Manipur dagi minorities amadi SC amadi Student sing saruk yaba yagani hari training asi saruk yaning basingna lakliba August ki tarikuni thoi fawda application pisin gadabani hari hena akupa marol gi damak piriba number 9863404060 da call tawduna khangba yagani hari Netaji Memorial Club Khurai Kongpan Thobandong Dasu Athoba Singi Ningsing Numit Palan Tawkre Athoba Singi Ningsing Numit Observation Committee NMC Khurai Thobandong na sinduna pangthokiba thoromaduda Athoba Singi mafamda ikai kumnaba utpaga loinana isai sereng changdamnabagi thoromsu pangthoki की hearing do government की favor में against the individual मनुंगल license temple सारा मम्मी सिंगी मतक को second hearing दरी और progress लानी अदुगा मसी मकुम सी archaeological site आइना मनपुर government declare तो गरबनी अदु तौर मुतुम मक्ट दिसु आना साजल मम्मी सिंगु civil court का case ले बनीना first hearing गुनी कोई ना गम्मी से को गम्मी कोई ना गम्मी है कि गवर्नमेंट ना गम्मी है बा गवर्नमेंट के लैंड साफ दो गवर्नमेंट ना इंडिविजुअल सारा मगी तो मम्मी गुम दाही भी रो बड़ा अते इबिक्शन जगह ना सोबुम लाइन में अदुगा साब मीना कोई तेली बिहारी घर नहीं बको अदुगा मोई होंगपोंग लाइफमदा लाइ खोरंबा चंगबदा अथिंबा अमत लेते हाइदना प्रेस स्टेटमेंट थोक्तना लाउथोखराबनेबा कंप्लेनेंट दुना लाइ खोरंबा चंगबदा अथिंबा लेतेना हाइरगा करिगिदमक्ता गवर्नमेंटना ngasi phawo lai khoramba chanhandri banona haibase masi government gi khogi leiba lining sibu namthaning begi adagi tasengna harabada apumma gi wakalon ama dili ga khogi leinariba mari patna begi thorang to man ma lei masi tawhonning de to bigano maram di court ki order gi matungina nature and the possession haibani civil court ki order to nature and the possession haibani masi law enforcing agency na masi leina district administration nazu masi leina masi puna masi losal laga thamaga ngasi koina lai khoram change haiba ni bada pi tabla itaba asodana amadi ana yek leraga sima da kapiu kandiu
पुसिब पिनबि हाइबदा हेत पिनबिबा इमाना चखुबा लखुबि अदुलबा यान मिनुसि गोबा लाइरेम बेसे अखोइना मंगथुदा अखोइ इपाइ पुखरना सक्सिनदबदगी हाइजबा तारे मसि अखोइ थिना गाक्सनदबदगी पुक्सनदना लाइफमसि लेरे अदुबो हौजिते अखोइ माइकई मरी सुंदानि पान कई खुदिमक्तगी इमाय साइसनाउसिना कंदबा यादे हाइबे वाखलोन लोइना संसिलक्लिबा असिदा अखोइ लेबा मयामदसु सपोर्ट तौबियु था खुदिंगी नोंमा पानबा हाइबा खै थाबासिदा लाइथौ तौबा मयामना लापियु मसिदा अखोइगी जात बिजार हाइबा अमत लेते मखंस लाइक खुदिमक लोइनमक याय हिंदू ओइबदगी को हिंदूगी को अखोइगी थियोरी दा हाइद्रा केनो हिंदूना अखोइगी वो लाइरेंबिगुम्बा करिउमसे असे लाटपसे पामदबा अदुना मखोइना को असगुमसे नेग्लेक्ट तोखिबा हाइतारे अदुना मखोइना अखोइगी सबो लाइरेंबी कमिटी दसु मोय अतो यावगने हबा मोन लीडर अतो ओइने हबा को अदुगा मसे आदि लाइक खोरम याम तांगना थोकबा चही अमदा अमुक्का थोक खोरमबा डेली चही या Manipur University ki Law Department ta chusa maga kuntra mangarak suba Patriots Day ki thorom pangthokre thoromaduda Law Department ki Head of Department Dr. Yumnam Premanandana luchingduna faculty member research scholar Masters of Law amadi Masters of Human Rights ki student singna athobu singi mafam da ikai khumnaba utki campaign masisu mayo se haigadi tokchu thamamba legacy tokchu sina toina ko thaga supreme sacrifice to ba ka thokki ki wa khalo ba abu haina la to simi hana sai nati le ba mu special ma thara ka sini da alu loye na ko da trust deficit da ri to ada gi ko da forget kai to si ma ya si quite ni maru ge ko si low deficit haina le ba si lo mu le Quite one looks in the constitution India correct. Adunga Lam look at me hard to put to the Roma Parathena Shamita. I will really unlock activity preventive act. I will be around the Homes and National Security Act, the NIA Act. So my arms of narcotic drug and psychotic substance act, the Highway Protection Act. She may am see Zalai Tala, the Queen of the Labels, some assassin, Karamaka open with a column. I will not see charity. Tumen pulai bagi lima si pulai bang bagi pedoi lama bagi wakal macam tu saja. Lepas tu minggu di tahu pulai bang mai pak tu different ni tekan orang kali. Anak lepas tu mesti lepas tu thamu di tol kalau anak koi Meitei besok berbiaya, ada yang di National berbiaya, ada Meitei Bangla berbiaya, ada di Golkar berbiaya, ada yang di Kopi Muta Profesor yang mau yang berbiaya. Kau maksud manipuri mahal sama tadi simptom pulai manipuri mahal. Atau nasional sana sina jadi singgung itihas dari zaman itihas dari zaman koi lewat sini apa teman mungkin nak pilih lewat sini NCA kita kekain dia deh koi di mau istiqi betul mau tampil dong tapi ancestral lensi koi pun orang aku nak bagi koi panam itu duty saya UFO Moirangkampu Battalion ki Kuntret Suba Rising Day Pangthokre Universal Friendship Organization UFO Headquarter number 3 Moirangkampu Battalion ki Kuntret Suba Rising Day ki thorom ngasi sanglen asida achamba thorom amaga loinana pangthokre Imphal East ki Moirangkampu de leiba organization asigi battalion na pangthokkiba achamba thorom aduda UFO gi President RK Sana Parihal General Secretary Singh Commander Singh amadi tongan ba mafam singdagi lakpa UFO gi member sing nasu sarukya ki thorom adugi manung chana UFO gi founder RK Manisana ki mafam da organization asigi member singna ikai khumnaba utlaba matung battalion asigi hanagi president wangke Modhusandrana ibado pakhang ba yekpa malemgi firal chingkhatuna paihan kibaga loinana member kyana firal gi mafam da salute piduna ikai khumnaba su utki Manipur amasung Manipur gi mapanda pak sana pangthokna bagum Thawal district tasu district administration Thawal na senduna samaga kuntra mangarak suba Patriots Day athoba singining sing numit palan pak sana pangthokre district administration Thawal na senduna DC Thawal gi election counting hall da pangthokiba Patriots Day gi thoramadu da deputy commissioner Thawal Yumnam Robita IAS na luchingduna athoba Bitiken Rijit amasung Thangal general gi photo da laikatuna ikai kumna ba utki ngasi gi thoramadu ka mari leinana wangang bada deputy commissioner Thawal Yumnam Robita na hai
May kumja lising amaga chanipan maudrama thoida Maliamda lamba leitraba mapangan kalaba British Empire ga Manipur ga sokna kiba lanfam aduda mama lebak Manipur gi maning tambangak na bagi thawai kathokiba athoba ipa ipusing amadi chahi adumaki August 16 da Imphal gi Faidabung Hauzikna Bir Tigandrijit Park haina khangnariba mafam asida miyamangda farsi tawduna hatkiba athoba Yuvraj Tigandrijit amasung Thangal General ani ki mafamda ikai kumnabu utpa oina ngasigi nimit asibu Patriots Day haina pangthokpan haiba wafam thamki thoramadura civil amasung police department ki district level officer sing amadi atai staff kya su sarukya ki athoba singna kathokiba ni sacrifices me am the nijandana apoi me lay Sukasa dala moigi mamangla apina respect people sorry apoi unsan be apoi me answer jisu apoi state se tum turmoil dadi lady karam bana kari pugani khamde atu sumu ba amar kol ko mata sumu mata mamala ko mata apoi me answer no mo unsan dala ji sport of dala apoi amatani apoi state si koi no nama ni nama dali apoi state ji sacrifice ko pipa Patriots maya bokoi junsan dana apu koma ko sapasi ni together so bokoi junsan jaraga koi na kai na bisa dana maya amsina koi jadi atopa district maya koi state function ka buat maina koi district nasu koi lima turing dana koi sida respect bisa yang koi round line Kuisi मतलब उन्होंने तक कावड़ जोड़ने कुisi मणिपुर के बच्चे कोई मैतेई नागा की और कोई मैतेई अगर everyone कुisi different कोई state से cosmopolitan है डारे नीचे मखन कुदी मक्सुम बलेगा अदे ना कोई सिताना ना harmony करने आप supported और अदे ना कोई के people करना बा कोई लेबाक से करना बा हमारे हाथ Toy, that's a woman, so the young woman is that when they are put the not with respect, please, with the Amna, I will cover. YK College Wangjingi Internal Quality Assurance Cell NSS Cell amasung Commemorative Days Observation Committee na punna sinduna Patriots Day ki palan thorom ngasi College asigi multipurpose hall da pangthokre thoromaduda College asigi Principal Okram Binoy amasung Vice Principal Dr. Aids Nilajantana lutingduna athongbo singi mafamda laisu katuna ikai khumnabu utki thoromgi sarukamu oina mahairoi sing state anthem college anthem amasung lebak ningbe isei sakpa saideng thiba extempore speech changdamnaba amadi manipur khunaida sokhotpa awon ba mahairoi sing khaktana purakpa ngamgani haiba topic asida debate pangthokpana mapungba thorom sing oiki loinana college asigi history department ki assistant professor M Landoni Devina Patriots Day palan thorom pangthokpagi matangda nunggi oiba warol pireduna sandokna wafam sing tham ki sangdam nabasingda makok mathang taraba mahiroi singda manamathum singsu yenthoki Thobal District ki Khangabokta Laiba Residential School ama oiriba Wisdom Foundation na susenduna athoba singi nimit palan thorom pangthokre thoromaduda Khangabok Zilla Parishad ki hanagi member KS Rasmohan Singh na athoiba mithunglen Wisdom Foundation Khangabok ki founder principal Laishram Suva Singh na thoromapu amadi Khangabok Part 1 Gram Panchayat ki Pradhan Ningthaujam Maladevi na akhanaba mithunglen oina sarukya ki thoromgi sarukam oina mithunglen Singh Oza Singh amadi Mahiroi Singh na athoba Bir Tigandrijit amadi Thangal General ki photo da leisu katuna Kumna Bodki, Thoromadugi Manung Channa, solo folk dance, Sedeng monologue amadi extempore speech event singda, Mahiroi Singna, Ato Ehen Tanaki, Luinana, Nasigi Mitunglen Singna, Ato Ehen Taraklaba, Mahiroi Singda, Manamatum Singsu, Gentoki. Thawal Wang Mataba Surok Makhada Laiba Sophia English School dasu Patriots Day gi thawram ngasi school asigi campus ta pangthokre school gi principal 𝐋𝐢𝐯𝐞 lutingduna school gi Oza Singh amadi Mahiroi Singh na Vir Tigandrijit amadi Thangal General gi photo da laikat paga loinana athobu sing gi mafam da ikai kumna kiba thoramadu gi sarukam oina school asigi Mahiroi Singh gi oiba laibak ningba sering changdam nasu pangthoki amadi makok mathang taraba singda manamathum singsu yenthoki
ꯋꯥꯡꯈꯩꯃꯌꯨꯝ ꯅꯣꯅꯤꯕꯂꯥ ꯗꯦꯕꯤꯕꯨ ꯁꯃꯨꯔꯧ ꯀꯩꯊꯦꯜ ꯃꯩꯔꯥ ꯄꯥꯏꯕꯤꯅ ꯇꯔꯥꯝꯅ ꯑꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯃꯥꯀꯣꯅ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯑꯣꯜ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯁꯤꯄꯥꯜ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ 2025-26 ꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯐꯕ ꯆꯦꯌꯔꯄꯔꯁꯟ ꯑꯃ ꯈꯟꯕꯗ ꯁꯃꯨꯔꯧ ꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯁꯤꯄꯥꯜ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜꯒꯤ ꯆꯦꯌꯔꯄꯔꯁꯟ ꯋꯥꯡꯈꯩꯃꯌꯨꯝ ꯅꯣꯅꯤꯕꯂꯥ ꯗꯦꯕꯤꯕꯨ ꯈꯟꯈꯤꯕꯅꯤ ꯃꯗꯨꯗ ꯁꯃꯨꯔꯧ ꯀꯩꯊꯦꯜ ꯃꯩꯔꯥ ꯄꯥꯏꯕꯤ ꯑꯃꯗꯤ EYDO ꯑꯅꯤꯅ ꯄꯨꯟꯅ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯉꯔꯥꯡ ꯃꯍꯥꯛꯄꯨ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯊꯧꯒꯠꯄꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯃ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ Samaga kuntra mga suba Patriots Day Observation 2026 Irengbam Mapal Kangjebung Community Hall da ngasi pangtokre loinana athobusingi mafamda haikat laikat tamduna ikai khumnaba utkre thoramaduda oinam assembly constituency gi MLA Irengbam Nalini Devi Irengbam GP gi Pradhan Irengbam Gopen Singh 𝐶𝐲𝐻 Government of India gi former state director loinana IMA Tinghi gi founder Sanasam Birendra Irengbam GP gi ward member Singh Ngangom Angau Thingwaizam Ongbi Jamuna Devi Senjam Ongbi Chanubi Devi Thodam Ongbi Landoni Yumnam Ongbi Memchokbi Devi na athoiba mitunglen sing oina sarukia ki thoramaduda tongan be school gi mahairoi singna sarukia duna leibak ningba sereng thiba quiz competition amadi cultural program kya su utki loinana ima jenghi gi founder Sanasam Birendra na mahairoi singa interaction program amasu pangthoki Apunba Manipur matamise Kanglup Amikna Thabum Amachuma Chathariba Observance of Patriots Manki Sarukama Oina Imalebak Saithaba Isai Sangdam Nabagi Thoram Amik Amadi School of Women's College Khonghampat Nambolgi 𝐼𝑞𝐲𝐶 NSS Cell Student Unit ka khusam naduna sinduna SK Women College ki multipurpose hall da ngasi pangthokre thoram maduda SK Women's College ki Department of Education ki former HOD Laimayum Bimola Devi 𝐼𝑞𝐴C ki coordinator Dr. Arambam Joy Singh Principal Dr. RK Lokendra Singh na athoiba mithunglen sing oina sarukya ki thoram maduda athoiba mithunglen sing na lutingduna college asi ki oja sing mahairoi sing na Sanakhia ya school lakpa Hauzamacha Thangal General Bir Tiken Rijit Pauna Berjabersi Sanakhia Sangoi Sana Sanahal Amadi Anglo Manipur War Aduda Miyam Nandi Sakhang Nakidraba Ima Lebaki Ning Tamba Ngaknaba Thawai na Ponthapi Kraba Athobu Singi Mapam da Haikat Laikat Tamduna Ikai Khumnabu Utki Thoramgi Sarukama Oina Mahairoi Sing Amadi Amiki Saisakpa Singna Leibak Ning Ma Isai Kya Saktuna Ima Lebak Nungsibabu Isai Oina
Saithanaki amadi Mahiroi Singi Isai Sangdam Naba Pangthoki Loinana Mahiroi Singda Manapiduna Pukning Thawatki Thoromgi Saruk Ama Oina College Asigi Oza Sing amadi 𝐻𝐢𝐯 ꯁꯤꯡꯅ ꯏꯃꯥ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤꯗꯃꯛ ꯊꯋꯥꯏ ꯀꯠꯈ꯭ꯔꯕ ꯑꯊꯧꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯃꯌꯥꯏ ꯊꯧꯅꯥ ꯐꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯗꯨꯅ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯅꯈꯤ꯫ Samaga Kuntra Manga Suba Patriots State Observation Subdivisional Officer SDO Nambol Amadi Indian Red Cross Society Bisnupur District Branch na Kuchamnadana Sinduna SDO Nambol gi office ngasi pangthokre thoramaduda Indian Red Cross Society IRCS Bisnupur District Branch ki Publicity and Public Relation Committee ki Chairman to Oiriba SDO Nambol Tongbram Syamkumar MCS IRCS ki Vice Patron Members Oiriba SDC Nambol Thoiding Zam Sambunat IRCS Bisnupur District Branch ki Patron Member Mungzam Newton Secretary Dr. Huidrom Roman Amadi SDO Office ki Staff Singchu Sarugyatuna Bitiken Rizit Amadi Thangal General gi mafam da haikat lekat tamduna ikai kumnabu utki Thoronga mari lenena SDO Syamkumar na Bitiken Rizit Thangal General Amadi atai athobu singna Anglo Manipur Warda Ima Leba Kining Tambangak na bahot na bada Thawaina Ponthapi ki bagi wadi liduna Sarugyadiba Singa Punana Hongnana Ningsing Minaki The performing and Atauba Pakhang Khong Lerekta Labor Organization Asiki Academy ki Multipurpose Hall da Chamaga Kuntra Mangarak Suba Atauba Sing Inimit Palan Thoram Pangthokre Thoramaduda Ethno Heritage Council Herikon gi Secretary General Ahibam General Secretary Amadi Organization Asiki President Amadi National Awardee Ningombam Sunitana President Member Sing Oina Sarukyaki Thoromgi Sarukamu Oina Mithung Len Sing Oza Sing Amadi Academy Sigi Mahiroi Sing na Athoba Birtiken Rizit Amadi Thangal General gi photo da Laisu Katuna Ikai Kumna Butki Thoromadugi Manung Chenna Academy Sigi Mahiroi Sing na Jagoi Isegi Changdam na Basu Pangthoki Loinana Ngasigi President Member Sing na Athoi Ahen Taraklaba Mahiroi Sing da Manamatum Sing Su Yenthoki Brave Boys Association BBA Club ki Nifumapan Suba Foundation Day Amadi Chahi Khudingi Pangthokuna Lakpa Patriots Day gi Palan Thoram BBA Club ki Indoor Hall da Pangthokre Thoramaduda BBA Club ki President Yumnam Dizendro Mangang BBA Club ki Senior Coach Angom Surjit Meitei BBA ki Founder Member Chanambam Koilei Thokjom Rasmohon BBA Club ki Judo In Charge Chanambam Ibuhol Amadi Judo gi Masak Naiba Sanaroi Kyana Sarukyaduna Imagi Damaka Thawaina Ponthapi Khraba Athoba Singi photo da Haikat Lekat Tamduna Ikai Khumnaba Utpadan Natana Athoba Singna Honaramba Sing Adubu Tumgi Mirol Singna Ngasisu Kaudri Haibadu Utki Mayang Imphal Kuman Youth Association Mikya na Samaga Kuntra Manga Suba Patriots Day ki Thorong ngasi Association ase ki campus ta pangthokre adungai kumjali singam ga chanipan maudrama thoida Anglo Manipuri Warda aikoi gi ipa ipu athobu sing aduna thawaina ponthapi duna ima leiba ki ning tambanga laba hona ki bada thawaina ponthapi ki ba Bitiken Rizit amani Thangal General gi photo da laikat paga loina athobu sing gi mafam dai kai kumla ki ba thoram aduda Mikya gi President Haisnam Bozo ex Minister Khumuzam Ratan Kumar BJP Manipur gi Vice President Irengbam Sidananda Imphal West to Committee ki President Thongdam Modu amadi Association ki Member Sing amadi Maira Pai Bikyana Sarukyaki
ꯃꯤꯊꯤꯃꯣꯡ ꯃꯤꯇꯝꯕꯥꯜ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯖꯦꯅꯦꯔꯦꯁꯟ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯊꯦꯡꯅꯩ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯃꯤꯊꯤꯃꯣꯡ ꯃꯤꯇꯝꯕꯥꯜ ꯑꯩ ꯈꯛꯇꯒꯤ ꯈꯟꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡ ꯈꯛꯇꯒꯤ ꯈꯟꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯈꯛꯇꯒꯤ ꯈꯟꯕ ꯃꯗꯨꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯟꯕ ꯉꯝꯖꯗꯕ ꯃꯤꯊꯤꯃꯣꯡ ꯃꯤꯇꯝꯕꯥꯜ ꯀꯥꯡꯕꯨꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯥꯎꯈꯠꯇꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯐꯤ ꯁꯦꯠꯇꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯏꯄꯥ ꯏꯄꯨꯁꯤꯡꯗꯣ ꯊꯥꯡ ꯇꯥꯈꯠ ꯄꯥꯏꯔꯒꯀꯣ ꯃꯟꯗꯤꯔ ꯌꯧꯔꯝꯃꯤ ꯅꯤꯡꯊꯤ ꯇꯨꯔꯦꯜ ꯂꯥꯜꯂꯒ ꯃꯗꯨꯗꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯍꯨꯝꯅꯤ ꯃꯔꯤꯅ ꯃꯈꯣꯡꯗ ꯆꯠꯂꯒ ꯃꯟꯗꯤꯔꯗ ꯀꯨꯃꯨꯗꯣ ꯄꯤꯔꯣꯗꯥꯒꯤ ꯊꯣꯡꯖꯥꯎꯗꯨꯗ ꯊꯥꯡ ꯍꯥꯞꯂꯤꯕ ꯃꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯖꯥꯇꯤ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯥꯎ Basu ground da Kho Association athobo singing sing thorum amadi Felicitation bangthokre Manipur Amateur Kho Association amadi Basu Khangabok Blooming Athletic and Sports Union anina puna khuchamna duna 13 August sisingani ka kunturuk Patriots celebration galoina na haukiba First World Cup Kho 2025 da Makagi Kho player Sinam Rocation Singna India team da yauduna gold medal lawrakraba matung handak Ministry of Yes Government of India na Indian player kuding da initiative award lupa la kontra pi kibaga Pirakhiba aduda nungai ba phongdokuna mahakpu okpagi thoram amasu khangaboki Basu ground da mapung fana pangthokre ngasigi thoram aduda Makagi founder member sing Basugi founder member sing dignitary Makagi technical official tongan ba affiliated unit singi mihut sing amadi player kana thoba bitiken rigit amadi thangal general gi photo da laikatuna ikai komna point ki thoram aduda location na mahakna Manipur gumba pikraba state amadagi India gi team da selection fangduna World Cup ta saruk yaba fangjabasi Makagi general secretary Oza M Mudusudon singi guidance amadi minungsi dani loinana mahak putakpi tambirakiba official Oza singi thaujanani haiba wafam thamki loinana India government na pirakliba initiative award adudagi Manipur da Kho hena develop tongana ba mahaki general secretary amadi office bearer singna hona biriba sigi mateng oina ba lupa lakh manga makada donate tawke duga makana khangatla ba affiliated unit tara humdu da financial assistance on lupa lising tara sugen thoki winner oibada natana kogi ai ginau rotation gi matanga aina khajikang explanation na matawningbadi ai samuchu Kho Federation of India gi matamaduda technical chairman amoina Kho gi adum lo World Cup adu seina technical chairman oijabani ai sama hawdu gi loibu phawba hairibu game duda koi deploy torga lei hairibu game aduda mahanga sanakhiba kusana aduga mahangna phangkhiba achievement ikraba Manipur asidagi mayam khanduri yangi India si state kyano adu manungda state mayam sigi manungda ikoi Manipur sina kya yamna singthanaba state oiribano adu ikraba state asidagi India gi mi tara manga ka khangada baduda ikoi Manipur gi sanro yamaga jarok haibase ikoi gi lamdam asigi ikoi gi technical official sing association gi Thopubi sing aduga magi oza mayam sina konna biba amadi mangona advice to biba amadi guide to bikiba adugi kainoni haina benefit ni haina ina lojaraga mahang adum lobugi maduda sanabu matamda akoi isamak se hobudagi loi phau yeng matamda mahaki achievement se ina hana sum mangna panjakre mahaki special skill hai tare koi attacker se attack to bahai base maki khwai maroi mamuna yam sanaba adum laba skill lama ne ko maki aduna kogi game sida mahanga sanaki basi akoi WhatsApp ta aduga YouTube ta Facebook ta matamdu dai ko yam toin uki ko Facebook si yam kanna yengodraga so atai te nong phadu yeng matamda adu YouTube ta maki title se ko Kho Federation of India na Giant of India hai Zain hai si kai no ni hingsa wa hai bane adum laba Zain of India ki title se mangon de piki ngal ni kai no da nong sa mana kai mana sa mamang sen da sa do la na bugi chuang ga ki ta chuang ga lak pado adum hai to dra mana drive to ga chok pa miyo sing je player sing je to pa state country sing ge adum hai na ma yam phajana ma ki achievement si utkiba ma ki drive tawraga mi sokpa attack tawkiba adumakna maki Zain of India haiba title se mangona phangi bane aduna akoi se jamna nungai ki akoi Manipur lagi ai samak yaujaraga
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯦꯛꯅꯤꯀꯦꯜ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜ ꯑꯅꯤ ꯑꯃꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯅꯥꯎ ꯃꯪꯂꯦꯟ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯃꯣ ꯀꯦꯁꯤꯃꯣ ꯃꯈꯣꯏꯅꯤꯁꯨ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯂꯕ ꯒꯦꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯇꯦꯛꯅꯤꯀꯦꯜ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯔꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯀꯞ ꯊꯣꯛꯂꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯗ ꯉꯁꯤ ꯁꯉꯥꯏꯌꯨꯝꯐꯝꯗ ꯅꯍꯥꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯨꯠ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯀꯣꯟꯐꯔꯦꯟꯁ ꯑꯃ ꯉꯁꯤ ꯊꯧꯕꯥꯜ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯆꯟꯅ ꯂꯩꯕ ꯁꯉꯥꯏꯌꯨꯝꯐꯝ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤ ꯍꯣꯜꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯀꯟꯐꯔꯦꯟꯁ ꯑꯗꯨꯗ ꯄꯨꯟꯅ ꯁꯉꯥꯏꯌꯨꯝꯐꯝ ꯈꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯅꯍꯥ 1,000 ꯍꯦꯟꯕꯅ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯈꯥꯡꯉꯕꯣꯛ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯏꯟꯇꯦꯟꯗꯤꯡ ꯀꯦꯟꯗꯤꯗꯦꯠ ꯗꯥꯛꯇꯔ 𝐾𝐢𝐯𝐞 ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯑꯄꯣꯛꯄ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯀꯦꯟꯗꯤꯗꯦꯠ 𝐾𝐻 ꯃꯦꯟꯖꯣꯔ ꯃꯉꯥꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯉꯥꯏꯌꯨꯝꯐꯝ ꯈꯨꯟꯒꯤ ꯑꯍꯜ ꯀꯌꯥ ꯃꯔꯨꯝꯅ ꯑꯊꯣꯏꯕ ꯃꯤꯊꯨꯡꯂꯦꯟ ꯑꯣꯏꯈꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯗꯥꯛꯇꯔ ꯔꯣꯃꯦꯟ ꯀꯨꯃꯥꯔꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯗ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ 2029ꯒꯤ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯍꯥꯛꯄꯨ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯤꯍꯨꯠ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯥꯒꯠꯄꯤꯔꯒꯗꯤ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡ ꯑꯁꯤ ꯈꯥꯡꯉꯕꯣꯛ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯗ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔꯗ ꯄꯔꯃꯦꯅꯦꯟꯠ ꯑꯣꯏꯕ ꯁꯣꯂꯨꯁꯟ ꯑꯃ ꯊꯝꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯈꯤ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯍꯥꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯧꯃꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯊꯦꯡꯅꯔꯤꯕ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯅ ꯏꯊꯩ ꯂꯧꯈꯣꯡ ꯁꯦꯝꯕꯤꯗꯕꯅ ꯏꯁꯤꯡ ꯆꯥꯎꯔꯣꯏꯗꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯏꯁꯤꯡ ꯆꯥꯎꯔꯦ ꯏꯁꯤꯡ ꯀꯪꯒꯗꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯏꯁꯤꯡ ꯆꯥꯎꯒꯨꯅ ꯂꯧ ꯁꯤꯡ उब मतमदा अदुकी मतिक अवाबा मायोक्नरकपसी चही कयादगी थेंगदुना लाकली मसी मतम चाना तुंग कोइना चटनबा याबा थबक अमता तौबीदना लाकले हाइकी संगायुमफमदसु लौ परी कया कया चही खुदिंगी इसिंग थुमदुना लौ उब यादना लैरिबासी केंद्र असिगी एमएलए ना केनेल अमतंग सेंबीरगदी लौमी प्रजाना चही खुदिंगी थेंगरिबा अवाबासी नंगलोय हाइना फोंगदोकी ngasiगे थोरमदुदा मरी लैनना केंद्र अदुगी मसक नाइदबा युत क्यानासु वफम क्या थमकी लोइसेलकपदा संगायुमफमगी नहा क्याना अखोय मिकअप थोकलसी नहा अखोयगी साफुना अचुंब लंबीदा अवोनबा मा पुरकलसी हाइना अमत ओइना लेमिनकी अखोयगी खांबो केंद्र सिबु सखलन गय तारगदी मणिपुर सिबु सखलन गय तारगदी अखोयगे दोवे आय मसिंग यामलबा युथ की पावर मसिंग यामलबा नुपी सिंगी पावर हाइबा पावर से मरक मतिक चाबा मरम चुंबा अदुंबा युथ अमदा सिनबा हाइबसे तंगाई फते हाइबसे मै मथंग हाइजगे अद टीम डॉक्टर रोमेन कुमार की माइकैदगी फै कुई कुइदना खांबो खुंगंगी ओइना हौगिबा तारीख 9 दा खांबो खुंगंगी युथ 2,000 हेनमना खांबो मल्टीपर्पज हॉल पार्ट 2 दा पुल्लगा खांबो खुंगंग अखोयगिदी मिकअप थोगले खांबो खुंगंग अखोयगिदी पुछल्ले अदुना थंगना लैरिबा खांबो खुंगंग सिगी खुंथांगबदा लैरिबा खांबो केंद्रगी मनुंग चन्ना लैरिबा खुंगंग सिंगी युथ सिंगजु मिकअप थोकपिरो हाइबो खोलावमा हौगिबा अगस्त की तारीख 9 दा लावगिबदुगी मतुंगदा संगायमफमदा लैबा खै इसिन नाव टीडीआर गी इसिन नाव सिंगसु खांबो पिकअप थोखरे संगाय फुजी मिकअप थोक्तबा यादे नंगसिगी प्रोग्राम असे सिल्लेब सुमाय पार्लेब सिंग ngasi ngasi लौथोक चरंगे तिलिबा सभा सिगी कैनोसिना खै बिसिक मिथिसिना साखिनी आईडीबी से सामा जनी बग तिलमरा खलमनी अदु ngasi जे होल जे पाथोमे मी जे खमद लिसिंग कि म्या दल माले तिलम दोइसे अदुना याम गाजे अहुब कुबाम तक देबिरि बजु तिलम कहु कुबाम कुबियो अदुना नहा कोई मिकअप थोकले है बसे संगाय फमगी गसी तिबिरि बजु सिंग याबिनि गदि एकदम थोकले नमत लाउबिरो प्रजा की युथ सिंग ngasi तिबिरि बा सभासी की युथ सिंग मया मिकअप थोले सी याबिनि उब्रा हप्ता हाबिरो अखोय मिकअप थोकपा पॉलिटिकली मिकअप थोकपा है हम दरकार होय अखोय की मणिपुर दा चनेबी मदुम लई राजनीति का हायर कान दा अखोय सी यामना तुकजबा याम हंथबा सही पॉलिटिक्स पामदे पॉलिटिक्स से क्वाइटी मोटवा डर्टी गेम नि का हाइना हाइबा राजनीति दी लाभना लेउगान हाइबा कनागुम खरन हाइबनिको हाइरिबो पोसे मसी ख्वाइदि गारानबो पोने करिगिनो हाइबा तमदा अखोइना मियोइबो मनो होय कुने हिंगबदा ख्वाइदि मरु होइबो पोसे कय काद राजनीति सिने पॉलिटिक्स हाइबो पोसिने अखोइ मियोइबोइना पोगले इमा पुंगंदगी हे थुलपगा अखोइना न खोम तारिसे करिनो हाइबा मतमदा पॉलिटिक्स चंगबो होरगने कोइस ngasi ekoina chadriba lambi politics ni ngasi ekoina holiba sor politics ni ngasi ekoina hingnabi ta taliba senthom politics ni everything is depend on politics karigumba rajniti gi phibam se aigi lei ekoi besida aigi khungang sida aigi state sida phatraba hairiba hingba da changi bo pochai sing se maram chana matam chana ekoi da nungaina phangare na mayam khanbibra phangoi ko masi yengbiu tongan tongan ba लेबाक सिंगदा बांग्लादेश तो जी गेंबियो पाकिस्तान तो जी गेंबियो नेपाल की होजिक थोकरे श्रीलंका जी गेंबियो लोइना लोइना ना तोगान तोगान मिंग पंद्रगसु तोगान तोगान दा लेबाक सिंगदा राजनीति को बदुगुंबा अफबा सिचुएशन अम लेतबदर मोना ओरगा प्रजा सिंगना कया वाने हिंगे से मसी मयाम गेंबियो
aduna akhoi gi oiba afaba decision am lownabagi right time se masi akoina politics na singsina politics da directly involved toraga isani isagi khwaidagi machik chaba mi hut ama khanmada khwaidagi chawna in isana daita lobdo madune ba akoina politics involved to virus Loloya School Bistupur da Samga Kuntra Mari Suba Athobo Singi Ningsing Thorom School Asiki Management Staff Amasung Satra Singa Sinduna Pangtokre Ngasiki Thoromadu da Athobo Singi Mapam da Haikat Lekatamba Athobo Singi Madam da Wangang ba Laibak Ning ba Isai Saktuna Athobo Sing bu Saitaba Amasung Athobo Sing da Gimpam Oiba Wareng Iba Sangdam Nabana Ngasiki Thoromadu gi Maru Oiba Saktam Oiki August ang lakpada konta ahalup talay ba St. Anthony School la su 13 August observation pangtokre thoromasigi paringda haukiba numita palalasiga mari lenena essay competition ama su pangtoki competition aduna makok matang takraba satra singda su mana matum yenthopagi thorom pangtoki amadi athobo singi mafam da hailei katune kai khumna basu utki It struck me. I heard, I listened to it, and I had kept it with me to share with you now. There are forefathers, those who fought the battles for us at that time. They fought knowing they were not going to win. So in life, children, it is great, of course, to fight a winning battle. But it is greater and a more significant definition of your strength, your courage, your integrity and your character to be able to fight a losing battle. When you know you're going to lose, but you know you need to stand up and fight for the cause, whatever. Because many times in life, showing up matters more than the outcome. So I would want all of you to learn from days like this, to know your own duties and responsibilities towards yourselves first, and to be able to decide when to stand up for a cause, when to show up, whatever the outcome. Even when you know it's going to be a losing battle, to garner all your strength and courage, to remember your self-respect and your integrity and your character and still show up for the cause. Aroibada maroiba paw mukhana pizari Turonglaubida bom pokai handuna pikliba angang ani hatda chenaba UKNA gi kadrama National Investigation Agency NIA na fakri Athauba sing athawai phau bukatuna thamlamba sing tungi mirol sing nga kuna thamse haina Chief Minister 𝐻𝐸𝐬 𝐁𝐫𝐴 phongtokre Amadi kuntra mangarak suba athobo singi ningsing numit palan Manipur amadi Manipur gi mapanda tongan ba organization club CSO school amadi college na chingba mafam singda mapung fana pangtok na kre Ngasi ko na notice pindu TV na sandok chaba namidangi Manipuri pa matang ngasi lojari mideng tabiri bapunang pamukahan na kurumjari.